Novi lɔlɔ̃tɔwo medo gbe na mi le míaƒe Tɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Medo gbe na evenyigba ƒe nukpɔla kple nuselawo katã. Medo gbe fia na mi le míaƒe Tɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Egava eme be míagayi ɖe míaƒe nusɔsrɔ̃wo dzi eye míagayi ɖe Mawu ƒe nya dzi. Mawu ƒe nya patu evelia. Ne nye be mese Mawu ƒe nya yi ke míewɔ va yi ɖa ke anyo be ayi megbe adzi eye na kpɔe eye na se nya yi ke nyatsi ko do le afi ma. Ale be megabu emɔ anɔ míaƒe yome atsi míaƒe yome le dzɔdzɔ me. Enyo yo ke míayi edzi Mawu ƒe nya. Megblɔ va yi le Mawu ƒe nya gbãtɔ la me be ame geɖewo le Mawu dzim gake wotsri Mawu ƒe nya. Ne etsri Mawu ƒe nya ke aleke eteke geɖe Mawu nu. Egɔme Mawu ƒe nya ye wo mɔ fia ge mɔ yi ke nato ale be megawɔ nu vɔ̃ o. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me medzi magblɔ nya ɖeka na mi ye nye be Mawu lɔ̃ míawo katã gake enu yi ke Mawu tsri la eye nye míaƒe nu vɔ̃wo. Nu vɔ̃wo nye nane ale gbegbe be enana be etena mi ɖe agba. Etena mi ɖe agba le Mawu gbɔ. Nu vɔ̃ hena emɔ na mi ale gbegbe be míaƒe gbedodo la ŋutɔ hã medena Mawu gbɔ. Ke Mawu ƒe nya nye kekeli yi ke fiana mi ale yi ke míezɔzɔ ge afi yi ke míeto ge ale be mi megada vo o, mi megawɔ nu vɔ̃ o, mi megada vo o. To Mawu ƒe nya manyamanya me ame geɖewo wɔna nu vɔ̃ gake le wo ŋutɔ ƒe tamesusu kple dzimeɖa wobua be yewo nye kristotɔ be yewo le Mawu ƒe mɔ dzi. Gake nenye be wokena woƒe ŋku ɖe Mawu ƒe nya me la, woadoe dzesi be ke yewo le dzidziƒe na Mawu. Woadoe dzesi be yewoƒe nu vɔ̃ la ele mɔ hem na yewo be yewo dzidzi le Mawu gbɔ zia le yi. Wo ŋutɔ le woƒe susu me wobui ene. Yeta Mawu ƒe nya ye nye kekeli. Nu ɖe sia ɖe yi ke le ɣe sia be Mawu ƒo nu Mawu ƒe nya le eƒe ŋusẽ me ye wòkɔ xixe blibo godo sia la. Ne Mawu gblɔe ko ke eva eme. Mawu ƒe nya nye kekeli. Mawu ƒe nya ye na agbe. Mawu ƒe nya ye wò ɣi fia eye ƒe nyatsi fia ye wòkɔ ɖo ɖa xixe sia me be ne wòava fiɔ mi emɔ yi ke míazɔ, emɔ yi ke míato ale be míaƒe wɔnawo akpɔ Mawu ƒe amenuveve, míaƒe wɔnawo anye enu yi ke
anabe mia gogo mawu ado dzidzɔ ne mawu. Bibla gblɔ be nenye be nuvɔwɔtɔ de trɔ edzimera ye wòxɔ Kristo ra be dzidzɔkpɔkpɔ ye wònyena le dɔlawo dome le dziƒo fiaɖuƒe. Nu katã elabe ame yi ke xɔ Kristo ra ekpɔ kekeli yita afi ame aɖe axɔ Kristo ra ke Mawu ƒe nya ye wòse. Mawu ƒe nya be ŋkɔ ye wòse eye na be edo edzefi be yenye nuvɔwɔla ke ehiã be yatrɔ dzime ale be ne yeƒe wɔnawo yeƒe agbe ado dzidzɔ afia eye adze Mawu nu. Megblɔ va yi be le Mawu ƒe nya gbãtɔ me be ame geɖewo le Mawu dim, etsikɔ le wo tsim, agbenya Mawu ƒe nya ƒe tsikɔ le wo tsim gake wotsri Mawu ƒe nya. Aleke nadze Mawu yome abe yenye Kristo tɔ eyi Kristo mele afi o. Ame yi ke meɖo Mawu ƒe nya, ame yi ke mesena Mawu ƒe nya, ame yi ke mehlẽna Mawu ƒe nya o, ame sia meɖo Kristo o. Elabe Kristo ye nye Mawu ƒe nya. Mawu ƒe nya elabe Kristo ye wònye. Míayi ɖe nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ 11 la me eye míahlẽ kpikpi sia. Mehlẽ Mawu ƒe nya le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Eye wòdo awu aɖe meɖeku. Eye wòdo awu aɖe si ŋkɔ si ŋu wohlẽ me gbɔna be nye ŋkume nua kpɔm nyo. Mehlẽ ge eye wòdo awu aɖe si ŋu wohlẽ ʋu ɖo eye woyɔ eƒe ŋkɔ be Mawu ƒe nya. Ame ka ye do awu yi ke ŋu wohlẽ eʋu ɖo eye woyɔ eƒe ŋkɔ be Mawu ƒe nya? Ne miehlẽ kpikpi yi ke wova afi kpikpi 8 la va la, miado edzefi be Kristo ye gblɔm woli. Ke Kristo ye nye Mawu ƒe nya. Bibla le eƒe gɔmedzedze tso eƒe gɔmedzedze va se ɖe eƒe enuwuwu la, Kristo ƒe nya ye ɖeɖe gblɔm wòli. Yeta ne edzi be yanyi Kristo tɔ alo miedzi be mianyi Kristo tɔwo, ele vevie be miake ŋku ɖo Mawu ƒe enya me. Elabe Mawu ƒe nya la ye nana be kekeli ava wo agbe me. Elabe Mawu ƒe nya sia ŋutɔ enye kekeli yi be ne edze eyome ko akpɔ be viviti megale dodo ge ɖe wo agbe me. Medzi be miahlẽ Yohanes ƒe agbalẽ 8 kpikpi 12 la. Yohanes ƒe agbalẽ 8 kpikpi 12 la. Azɔ Yesu gaƒo nu na wo gblɔ bena nye hehia me ƒe kekeli la. Ame si ke dzia yonye me la
me le viviti me la maison ge akpo o ke bohun agbela pe kekeli anon efi Yesu blobe yenye nuka yenye heya me pe kekeli ne mie donku mie yimegbe miakpobe le nyadede fiamela mie do Jesu me ma pe nya yenye Kristo ye Kristo blobe yenye heya me pe kekeli ma pe nya yenye heya me pe kekeli yike nye Kristo yata Kristo blobe nyenye heya me pe kekeli la amefike dia yonye me la me le viviti me la me zonge akpo o ke bon agbela pe kekeli anon efi non vinye lonoto me jibe ma bia o be agbela pe kekeli le asiwa agbela pe kekeli le asiwa ne agbela pe kekeli me le asiwa ke ejebe na ji ma pe nya eye egbepen kekela ajagbagbabe aji ma pe nya ikenya agbalefia iko yona be bibla eye na je epe gome aje ehle gome cho mose pe agbale gbantora akoyide epe nuwu ikenya nya dede fia enuita ma pe nya nye kekeli la nya sero afifia megalito trova ge eye magavade emenami nukataye ne ma pe nya mele asio ke ano viviti maison yefia yo eye vialei miate un adu ejifine nema amegede wole viviti maison ne me vale akpaton lia made manami podenu ede eve eton eye miako ado jifibe ma pe nya pe amesi mano la anabe viviti meko anososon kafu ple akpedada ye jira Kristo enyo miega gedoge bye bye.